Wajoli tuwali Lakwed TV and Steve. Of course, wati Tam Pa Lwak. Tien wakwanyo kare melimo laibi. Of course, laibi center. Wati topic mo pia tektual. And of course, wangele lutiano kwano dugo chen gang. Wangeyo benani of course Ken cat gere. And of course, any pau gere kum joma kumano. Now wati la lok mama check mama town mir wanyore. Ayeni kekete ni in machala cho itiki dago mama no chon oberi ken mama chon. Chi uye kenu itika gwa la ten mamege. Machala ten mamege. Now of course one Latin chane before tie. Kekere dago no penyi ko no wayeni kid madong Latin long beru boruni. One Latin tigi mirni kong uluto ene bien bere ilim Latin ne. Idikal mamege gwa revo ni ria dek inen kid la condition pa Latin tikere. Tamitini ngo itamni ye ni la cho eni rombi no beri dikali ni ara dek angwen mo na kid la Latin tikere onyoko. An mero la cho ma chunya da yan mina ma chel ma indi chere kom dago mano tiki la cho nyalo la ten no dong bene di ngiyo ne iti chere nyek ma ingeo komano so eno be ber mo ka woni dago ne kira dago no yedu borene awinye lo le nyek cho mo tie nyek cho tie pian ke kete ana nyal ke dago mo ne dan yung la chomo Canada ko gamo dago dago dugo bora so with me and one no ne nyek ki koma makadong nyang mo ne pe kinu rombe wana ka no go dog foot and nyek tan ke dago ne ana tawo ne wat tu kato kadong dago no a char kamo ken ke rojo kadong la ten tie chi dong in tawo ne ke kedni itika gwa la ten chama in na ala chala ma megi ki kome itawne bieno pa won Latini me beri dikal ma megi ke goba dikali ni ria dek in pe tam rojo Kenya ne dare o ino be beri winya pa dago ni ya ka dago imogo ni geni ma in be tikiti pian ka dong won Latin ngeni won na cha in pe won ne ni pe ki di pian Latin ngeni dari na tika bieno Latin gok lu ni uncle so konye pe mi kano ne bor Latin ngeni unu mebe mi Latin ron beru ke du ma no ara ngeyo ni machalo won gang in tiki komi moni o te Kenya ma mero pa won gang ma ge wara ay in bene tiki ka vuru ma megi ma rum ma ngeni pan pa won gang nyere ene be beru kwena be vuru kwena chega Acholi machon lo kati ke bere wang o dan dago chero yubu chwar ka buru ka welo ke yubu pat ke pekitaro at welo kere do nguti ke ora chele ken ron chele war ganjerane no pe gam bere diankal na kholo wang o man ke kete kid man menyoto mano madam megi kwanyo ka ne liero pi ma lier ti ter ire Lwak itawni pore bele Kenya machan mati dikali ni bele gitim je ma itim matim yere ni weng yere en dong teme ko ibi ngeyo ni no ti gang manyor ka dong fot nyere ti dikal mier pet kat katij wa ka beta monitor ni kita pinga beru gere welo ma bienu gangi inyi moko neno ma mere no bienu iti gang pian ka angene a bi chero katij an yang report well mo de bienu ganga away it's okay round bienu maybe Friday evening manu Saturday ti gang Sunday ti gang then Monday madano gena da wen kato mane tamone kita dano rote ge chimmi ka dong won Latino dak yene beri ka mer beru ka rote rara en kita o kere ge je mo kene ena raro gen mo mara pe tamileng mara nyere dong ti dikali bienu kalima Latino penela dek teme bori eno peteme mano pingo ki raj kira ngoene peni raj kid ba ka tendong tie gina metia ka tentia me neno wone wone o chwal transport an kera ten bus chero neno wone kani kwano ramo udugi peko na mo pe ana go haten an dok paro mo waji nyeka ko do bin wano bet ke dikal ko manen pelare man kenane in gi mi Latin ge Latin waberu gulu kaine won Latin gang ne dokti chalo ka waket jinja en tika karme cher Sudan chiu tawani kono yone ene be ne ria dek moni kay coupe gemir man men Latin time inena wai ka enti cher Sudan
Rom ge bio na tene. Peneraria dek mo voro di kali. No pe vuro ganga. Rom be di guest house. Achwala tene neno. Nyum mine chwalo. An no pa mere no ganga. Mene chwalo. Kuma no? Chwalo rom wot wa ke mine. Che en na tene wano dugu gang. Wakete wa ye mene chwal. Itawo ni chao marom mero bedo. May di save may ngene mene ti kono. No wano woro wane mine. Manyo wono mene chwalo ter kono. Chwalo. Kaya ndo neno wone wano dugu gang kede. Okay. Met kong ikla pen kong. Itawo ni kare marom mero madong. Mwaka marom mero yeli la ten dong. Pen mero mete ke beri di kali. Aten pe ke kwero ba. Ka ma yini chero bon mine no do yini nge ni aten tie. So aten dong yini ter me chalo megi. Because pe ko palatin. Nena wai. So aten ni dong me o dikal ke nyume yin me ramo chola ni school nena wai. Okay. Eno pe ko palatin pe. Unu ye ne o dong uni mine. So no ye me be do wa ke latin nena wai. Wono ye wono mene. Bro koda tem carry ko ilok ni. Kit winya level me winya ngo me tawo ne miro beri kina me laten ge won laten chama don pe yin. Kwera ma inong inori petit safe to twal. Itawo no romo go chim chama ke ken pian laten tigangi. No an pero na mo pe kaen go chim me checking laten pero mo pe. Ka go chim kena ka cha ber me diwo mer ni ankel laten voro kede. Che no dong no ti ayen lo ka ye. Cha ber me diwo mana down ne no. Wela laten ti borio. Aten tie do era aten no buro me ti rume. Na no wai. Ingeo jomo kana bero ge lek ci lek gene tema da ka lek ni ge mo arach ti teme comme laten. Che no dong ti ke lo ka ye. Ke lo nga. Pien nin pe romo go chim cha ber me diwo. In fact ka min laten ayo go ne chim. Cha ber me diwo cha mo no aten ko melit ne wai. Tin yang ne ngo aten pe ti wini mo be. Ba aten pe romo go chim cha ber me diwo unless kenyang ne laten ko melit. No he keeps on checking no pero mo pe ka aten ko melit pero pe. Kono waket ko yo man mani madam otawani kong oloto I kwan kare pedong kita yinong pe ye ni wala tendo ngo o bien gang kenyani cheno wa ni ba one boy atawno mir ka te kong latini kong bot one awabi beru kono la chabira chel cha la ka dugo ke gam chala won laten ko aten ka wone ti amero ki kete base aten chero kene unyo ka anti memo tie chero kede ento da na pe chero we en men laten endo pe chero kamo an pa ye pian chero ne kuya ni na re de ko ne dugo no program la ke itigi ni ye ni program la ke jal to pelare apoy mata mera apoy yo apoy mata lok tie ma tigi won latini ma wono moko wono kere ni ingeo mabene tigi laten no naka yam chona Kenya chon ine biene no laten Kenya I cheke me gwa laten lok do biene ni laten o duga yeyo me laten ke komeni o temo penyo tam ni kala en ke biene na laten ne di kalma megi ibi bero gangi Kenya ni ara ya dek mo I gamoni go pelare bien laten wano kwedi dong laten ayo ribo wa so gin ma ina bine ye en focus ni obero kom laten ci ini bino ka bero gang pala wori mingo ero bino mere pian ka bero mo ma pat ma enro be ni pere en ai ka ma pat ero ni no ro mi bino ka rupo art ma mega pian la cho ma chel nyek chope Yarana wacho. Nyek chope wan mon nyek watwero beru tie endo nyek chope bien in ke la cho. Dari ot pala wuri ni pilaten ki statement men nying laten. Romete abino ka rupo ot mamegi. Okay. So ka eno bino mano ka vuru ne pe kirani ngo wanga eno fixing oy we nyo twero nongo yo mekato en kamo kenye nyo kira la remi mo mano unity men laten mano one laten nong pe kenyo in leti ken mapat kumano go now in this case ma in get refresh ibino kanyi no one laten nong tigi ken mo manaka yam balechon laten a chel mo tie ma in le ye ni bi gwa ma chala ma megi
Ge kuja mena we ene mero biro kenyo pede biro bot won boy ritual ene biro kana la tene eno kala no mere ine ye ene vori di kali kenyo a peni al de gar angwen mo kita ana neno kede eno ni ikit ki neno wang matut no ngat eno ni obino ki mission nya kitian lok mano mero dugu chen bien latin ka ini mero neno latin ibi bino mania ke wilo gin money ke latina nyo abino mero beru chok ke latina ka mini ni na chiel mi beri ganga I beru pini na chiel pien one mon wangiyo ni latin mer ko be chok ka chalo ke la nyuru ne money ti ento pini ni na rio ni na der ka ni na chiel mano ni na udi ti eno ni kai bot daro one mon whatever favor okay wangiyo ni waromo ye ni ni na chiel iye ni na chiel kuma no ko kit kol mo lo dugite ni ma chaka cha mo ma no wot pe wote ibi kere kwere neno do kenyo kerate kede neno ka ko arubino inde jolo weri oti mano miano do chieto do vurni na chi iti neno point eno ni ketate kede bien an pa bi yeningo ibed di kala pe kar marai bien ken kangan money ka ori for a distance for wakawen ko beru kar malai mano pegi nene gin chani roche dugo chen miara lok ada bien no be pangan money chani da go dugo bena okay gintane roche dugo chen ti en ni bi poni irubo da otio okay now waket ko man wana ngeyo ni won latin gemen latin giti twer me beru ping maneno be beru palatin na kangi eni nge ye ni time en ni gire time boye yopi latin ken ma churu school fees and the rest kako tamoni chawa dek me di wo ge kenyo edikal ma megi pian indong foriti gwa welo chego tawne men boy atawne ke ye wa kon wa bet pengwan nyak lokum la ten wa ene gwa kina ka chawa ngwera big kenyo itawne an enoni meeting enoni anda dong like someone madong ti dong part of latin enoni pian me grooming latin enoni be gwa market ka gwa ko ne oberu an be na ti akero chinye yi wek latin ini bini nong ni odugudano no an mati di kale bena atika gwa ko latin enoni manyore iyo ma check in pe bi ye we ko gi da ke ka mama na ko an bena be very meeting enoni yes me are gonna contributing something ma no beru wona rio bien no mistake moti making wona rio chan ma uno poke kere ni and the third party ma inikelo and me like inikelo and me fixing the gap manotikian woni in they do me nano latini meeting money ma in yup money ma unti yupi miro an para beti bien no don linkage tie latin ene be don ti mega comment no yes man ka won boy no ni restriction sigdo ma tek to twal gitung bore choy anong pa mero yele kelo nyeri dikal ka ene arabe kwanyo kare gi boy wareyo kon Kampala kama mi latin ti ye we ko be nera de ngwen mo ngwe ko mena kon be odunyi ko me wana be cherwa kede ke gam kon chalo dago gi ko me madon win lo neno eno ni ma initi ka go plan ni miter latin da wa bon mene we eno bet ki latin ma nyuro ni there is something footy behind ingero ge mo pat pe o ani ange pa o mer balo be wa wana kiri an we ka kwan latin ko te bon mena be ni ara de ke kan wa dugo eni pelare bien ka dawo ti ka mieto nyo initi dawo ti ka mieto ne latin ne miro ngot eno yo moving obin so in peti ki pero ge da ko men biro beru gangi bin ni na chel pe kar ni na chel kwati maraj ba kwati maraj kwat kati maraj an I can because anati da ma no bien la chwara bu neni no dari le wa mi ara wa lo gata this is to be sincere da bi dog na part no da bi nen someone ma pare wa so ene bu rojo ken bu dak chen ene por chunya bien kan run wengo karache manyore luor ni ayelo karocho ken eni pe yo ala po etame madak apoyo